Kajela Meghalaya hakasin sajan jagatayo balala kaladu no yo Grand Master jong jingle akai taekwondo ubade unong India uban nengkong banyo ya ka black belt haka taekwondo bad ubanora ikane jingle akai hakari India bad Kajela Meghalaya uneu Grand Master ude Luthre Lohar ubabat ikakerdan 7th dan black belt kakerdan kabahe bha haka jingle akai taekwondo Uneu Grand Master ubalah nyupsan senam karta ulah klat no hakamiat khat arterik mentau benai jeleu ha Nazareth Hospital Shillong. Bad ude unong seng jong ka Meghalaya Taekwondo Association kabala saya bonba ki master jong ka ni kejingele akai. Kibala pensapriang pat ki kejingele akai martial arts hakeleng ki benta jong kari. U Luthre Lohar ulah hikai ka Taekwondo naduk ki senam basdang jong ka syajar kandai spa nyopo. Hapo kejing hikai jong u Chun Fu Chong lani usoni ubade unang Malaysia. Bad hadian kani ulah plehi kejaka ai jinghikai ha Shillong kabalaya deki Pausnam hado bunda kot kekerdan 7th dan. Ipati la contribute sibun ba po kamtam ka Meghalaya dungi te kawiru di Grand Master jongka Meghalaya Taekwondo Association nadu kisnem 90s te kawiru ila wan leka sabar jongka jela jong India jong iru ilawan sa Malaysia, Korea, la den black belt yo na po Korea, hadin ipendep hadut 6 dan jong ipendep sa Korea hi berkhot. Te hadin ila pun promote sibun ba iki yang ni po Meghalaya jong ikin. Kamtam ya kan taekwondo kan. Te babon ba na ki bihari ru ki doni student jong i kini pali kasi naga do mizo kita kidi. Student berkampau di Japan kan, Japan sotun, kani ba di student ba bau itu bagen, nado Delhi na ini irula, yo ayuha, kita ya, de ningkong do ipai kadi bawan ni di napo Korean kan itu master yang ipa, de na kelat na itu master di sementano ipa kan ya kan taekwondo sepen ayu. Ngila benong ba idi pa jong ki bon rak ningkong do Hoi kata ti di Grand Master by founder jong ka taekwondo hi. Taekwondo men so ningkong do kam dade tang taekwondo. Kadon so ka tang taekwondo tang su kumta kadon. Te men so kidang yele bat da kitiar gen. Kum ki wat ki sum men so. Te hadien ngatrai ki 78 79 pat ka government kam sa so banele ka di ki weapons gen. Te iaban fulo tangkin ki art system beken to. U Luthre Lohar ulah seng ya ke skul hikai taekwondo ka benengkong kanong ba Shillong. Bad ulah sedang bad ai jing hikai ki samla na ka snem syajar kendai spa nyopulai. Namar ba ka Shillong ka de kejaka pedeng jong ka pule puthi hakitu ki snem. Ki babon ki samla pule na kaleng ki jela jong ka than stelam ngi kilayo ekalat ban syem ya ke jing hikai taekwondo na uneu Grand Master. Bad gi hajar ngot kila kelalong ki master bad ai jing hikai pat shkewei ki samla halaki jong ki jaka ban pen paunam ya kene jingil akai hakari student benengkong jong so chong de so Luthre ti ngiru hakpor ki introduce yaga taekwondo ni stage jungi hadien ngatrai ngidi ki second ne third batch ki ba rung hapo ka academy taekwondo academy ba establish so chong ti knowledge no so chong sa Malaysia so take over pat so Luthre ti as a senior most student jong so chong di so Luthre ti so take over nom i pan hikai ka taekwondo pa Meghalaya Balotri ti hadin jong so chong di pai la di wini pioneer. Mdei tang po street jungi re po India hi bro hoi. Mandim I ba introduce ka Meghalaya Taekwondo Academy. Nang tu sa spread out north east bro hoi, nang tu sa spread out watcha re India ru. Ti damar bahak por ba ki wan kong ki arngut ki Malaysian nei so chong bot so Charlie so chong introduce ya ka taekwondo so Charlie introduce ya karate ti hadin ki la lej maki kan kasa
Kasa don atli club ni ko we di jong taekwondo ko di jong karate ti ngatrai hadin ba simti jong balutri te ka taekwondo ka sa spread hakti pori te ngidang tip tang ka taekwondo tang ka judo pat karate mo ngimpa jutip hi bagadon ka taekwondo ti hadin baki wan ra maki kasa long popular ka taekwondo sit hadin jung ite naka academy bahi kai jong balutri te labon viki black belt so kilami kan dei tang hapo Shillong ru wat sa tura ru pat wat sa juai ru ki black belt students ki bami naka academy ba sing balutri na du gitu ki por prap holai ter tengala don kat labun snem ya khat lai snem ngala long presiden jo ka MTA te kai ke bangai i sepang ba lutri kalong ba ulai tilot ilade hakene ka jingile kai hadu ba ula poi se kerdan black belt bakidon ki kerdan na ka black belt bakidon ki kerdan te ulayo e kata ka imat ki kerdan ka bah nyo 7th dan tula train bon ki ni ki black belt hang ni apa ke state bon ki black belt ki bayo black belt tamar kadang ki belt system na do color belt tu penikai na do was dang hadu kina yo black belt bakin long master te kini lale ki ki state jang north east namar hak tu ka por bon ba kis kena puli buan puli hang ni kena college kena university tuan puli hang ni apa Shillong te kini kinda lek pai pat kini ki sedang taekwondo hala ki state tu ka contribution jung i kalong ka ba bun bom dan bala shu ban manu ban kelet nong sedang dai mai Da ka jingmi kani ka skol hikai taekwondo ka jela Meghalaya kalala ban penlong ya ka lumpung ila kai taekwondo ka ban ningkong ha ka snem chajar kandai spa prapuwei ya ka bla penlong ha ki arsi ha ka NSCA stadium ha Shillong bat ya kani ka lumpung la penyat da ka Meghalaya Taekwondo Association dei ha ka snem chajar kandai spa prapuar ka lumpung ila kai taekwondo ka ban ningkong kalalong ha kari India bat ka jela Meghalaya kalayo banra ya bontli kita kema kentup nado kita kema siar rupa bat renong kalumpung ilakai taekwondo kala pau bha ka jela bat man la kasnem ka Meghalaya Taekwondo Association ka jupenlong ki lumpung ka Malaysian Bentaru wat daki school bat ki college tengah sengau ulade sisya utau nong seng bola long successful ubala job ban pen priang yang ni ka jingil lakai hak samla bat kini ki samla juga ni ka juk mentah ki ba jong ka ni ka mentah ki bai lakai sani bersta ki bala penmi lagi jong ki club rudan ki dong ki samla pat ki bala penmi lagi jong ki club ru taekwondo clubs hang ni hentai buan da ki de ki bala yo jikai nak ni ka MTA Meghalaya Taekwondo Association jong balu 3 te hot menta ki laya chaprang tang mampat dan bala ban yarangkat baru balutri hadu menta namar balai haka unohi kai jong unu chal Sunny Chiong haka snem nyopo pra hamino balai ai train mendai tang yo lutri bun ki student hare ai ti ka black belt jong ha ba lutri namar bau de best student jong te nakata kadao 4 mi komuni te ka jingdu kadan bat ka bakrau kadan ka jing benut ka bakrau kadan habaro khoi tam ki students haki nahi kai bat kalong ka ba hadu kata bar ban pen mi syu komu balutri ngam idan ya ke bamenta kadai ka jingdu nang damar belai ba imdei tang bi seng ya ka taekwondo nei dei we bru belong disiplin ma bat ka jinghikai jung iru ko belong tafa man belai ba iwi iru iwan na po iwan ru na ka kam sipai mi ya por ba introduce hikai taekwondo ru belong very disciplined in line with the military discipline by introduce me
yang ngatrai ka jung du nong kolong bakrawi jung klan no jung balutri Yau niu Grand Master lalit ontang haga Gorkha Shamshan Ghat haga jaga tham beriau kabadan ha mau ba